Minut i 5 sekundi. Slavi su u areni, ali ajde da budemo strpljivi još malo. Samo još malo. Poslednji minut je u toku. 26-22. Vujin. Vučković. Lopta za Prodanovića. Nije to video Prodanović, ali još jedan prekršaj. Mislim da sada možemo zaista i mi da počnemo da slavimo. 45 sekundi do kraja. 26-22. Prodanović iz nemoguće pozicije brani Alilović. Ide Ninčević, ide Vori, ne treba sada praviti prekršaj za isključenje. Odličan Toskić! Fenomenalni Toskić u odbrani, kraj. U nedelju ćemo ipak gledati 3 finala. Finale rukometnog i vaterpolo evropskog prvenstva i finale Australian Opena. Mi nismo sportska nacija, mi smo čudo sportske nacije. 12 sekundi do kraja, prekinuli su Francuzi ovaj napad Ilića. Ninčević i on je izgubio svaku nadu. Ninčević pokušava, Stanić brani. 1-0, 26-22. Ludilo u areni, počinje veliko, ali zasluženo slavlje. Gospodine Đukiću, mislim da su naši danas dobili utakmicu jer su igrali mirno, staloženo. Nisu dozvolili da ih euforija dekoncentriše. Odigrali su ovu utakmicu kao protiv svakog drugog protivnika. Jednostavno nisu se obazirali na ime svog rivala u polufinalu, već su odigrali najbolje moguće u ovom trenutku i zasluženo slavili.